Mwaka muthiru December mantu yethirite ya Kathumba ngwataniro ithirane ndi kiambiririo ni munini wa rais Rigathi Gachagua na bila tukuona mero thai ni handshake weta na mbere kana ngethia ke siasa tuko yori turonere muthia ti munene muno wa RCS wa agriculture no wa governor mbere wa Meru Peter Munya no wa first county secretary wa Meru kimathia munene muthia ti munene wa Peter Munya na aretire no kethere na governor sami bibio ngo barete barariria bati turone mbicire trend mitandaone nyuma ya bo kwethira betrimana na tembo wake nyarutererwa bus ebethirite baita kuonana na mama na ntuko rendo kuganirwa rero kubati kwarirwa kiri kubatana DMCs na governor wa Meru ntubura bwethirite bwitirwa mucemani ukabwethika ntuko ruyo na tugenda kumenya ibyo byongwa bitikanire kiri ngwataniro ya MCs na governor MCs barenda million 50 barenda million 20 governor ruwa kana 15 no wetekiri ya bunge yakua ni MC baetekire kuna 15 kai Gachagua ngo kethira akiwa ibyo byongwa biketha bikine kanondene county mirokero ruwa rim twina musiasa ni mutongeria na kinyani Nuthia tu mnene mno wa governor ni mama. Kabori Moria karibu sana ndene mubango yako uke. Asante sana Mutembei. Ojo mbokuwa marito mbeta wa Mheshimiwa Kabori Moria. Mpumete rutaro South Menti. Nande mutongiria ndio. Na mbere nyatweta kuraja muno nuje naru ntuko ya Valentine's Day. Valentine's Day sure. Ko kanjukia kanya kaka mbere mangu wish Valentine's Day. Thank you my brother. Alafu umpekanya kidogo. I wish my mother a happy Valentine's Day. Nontoga toe inyamante yote kwa na rueji tiriko thande aliko ndiaja. So my mom aranture ne mara na my dad aranture ne mara ambush all the best na ruan to Valentine's Day. Choke pia extend my Valentine's Day to my family, my wife, my children. Na kinyaki ngavana wetu excellency ngavana Kawira Mwangaza wena first gentleman Murega Waichu na kinya uninyo deputy Mutuma na family yewe na Meru bonde nkoboishi happy Valentine's Day. Wow. Yeah. On that Valentine's Day on a lighter note yeah. Babu Wino ubunge baka sister akira president yes. Nara kana ya Maromba mtu adrena family we yeah. Kendo strengthen body ya family ile anuje wanasiasa bwana Mutembei the bejana different context sometimes no mbuge Babu Wino ntubo mikie that serious mono nto atemba ko tutigana Maromba na Sundays tueta na family jetu Marombeni thenya tukacho tueta epichi yetu ko unya president kupendekeza onabwitete gutima na nendo benu bumeke prayers day imbeta no ntunya ro bwitete gukene lazima uweke Marombeni. So to me no mbuge migambo president it was na good faith na no mbuge uwo ugire batiora bari kubakamba kurikana murungu mbere beta shughuli chiao. So azarinda kore jana ko set up peace ojono kwa na president athithiti so mbomba kura Babu Wino manto Maromba atugio challenge mtu aya jana maoni kana oni antu ndaba batete gutarakia Maromba. So to me prayers always ligande zoroga kuroge toroga getamu eje Maromba just for it. Wow. Yeah. No kiri Maromba ya still nko na opposition ni korea na abu na expert ba economy yeah. Baruga Kenya tiromberwa gende economy bwa not unless drikari yuki mwerekera yungi yokoreka ni economy Kenya bedaiba konde kethinya prastitos zimwe cia drikari irutoke drikari inenkerwa antu kiumbe mbeciri yuko chikero kira agriculture imiotethi mukenya wa kawaida wo we mukenya we mukario kawaida we mwana biashara bana Kabori no feel kwina pitch inene mno ya economy ndani ya Kenya na maybe thirikari batire ukinya mukinya wiyo kukendo chokaniri uchumi wa Kenya. Bwana Mutembe undi mwana biashara ndimo biashara kulita biashara for a long time na Kenya kinti tete biashara ndete biashara inyaume Kenya kidogo na maisha ya tumi Kenya aki economy te Kenya ki thuki ingrobo na kuli ndigure jethi gwatirite economy mono ikela jina nkucheno kidogo economy if affected mwanga kiri country jire tabategemerete chotegera Ukraine kana Russia thinia chino
weji tigo to affect ya thaiji non tinto bira bia muhimu mono tutuma a lot of dollars nyingi mono tuta tukita ndiguru iria so bona mutemberi mweto mbako tukiuga Kenya economy ni thuki lakini tutukombeana neighboring countries actually mbua neighboring countries they are more worse than nya Kenya tukwariria na ndi kuronde na experience non twinkalite ntandi kuru Southern Sudan na Sudan ya boruguru chio ningi trendano nguruki menke tano inkalite ya Uganda intonete Tanzania East Africa na mwanka Rwanda imtegete ndono rekali economy yetu more stable compare na country ingi okuwa Kenya bakibo strength aichi actually mbua bau bange best 5 times nguruki batu to straight so economy ya Kenya unampomba kwa na biashara wenzangu iko adjust kulingana kagitora gakali no ntumuro mono biashara imwe ni Kenya even hii asuli ya kawaida ngumu sana mutembei survive for the 5 years period after 5 years sai kuja gengi no ntona economy yetu karaja je esetawa ni tare siasa ukagote kiafu mono after 5 years warigome biashara dola itaka yomba kugwa no ntopa change of climate siasa yetu na economically so kironi bwana mutembei mpomba kuga economy yetu ya Kenya tethukiete na arua is a process iturereo nega take time ku repair no ndo gatega na arua magutijere itire kaire utuku so thairo ku prepare kidogo mbuga wene kaja unga ukagwa na maguta ndeja gwitia cost gwitia kaire so gega kare balance ga no ntubwa mbere mamutembei ona tukiwe economy nitetie mtu na kuendea ni kirwe mutu chokoro shilingi 70 murimi uro kuri mampempe na kwanda mpembe jejitie igoro shilingi 800 so either both side producer na consumer kuthi mtu te kwanda utero aru gitatia rokira so end of the day kira kyo kiro mutembei nimpomba kuga this thing kuthi mutengerio keja Kenya ara kuona negativity kare ga ku challenge no uongi no to Kenya kukalija meru baiji kule antu batetikia kabisa mutongere fulani akaugia gete wo kwaga uri atefai eu nere Kenya utuke mutembei twarijeje election chana itu Meru County taitu na mheshimiwa Ngavana Kawira Mwangaza utuke kule heshimiwa bando patetikia kana unu athithia mbeta ngurukia batura wa ijebo tha chonde ibo economy yetu kwa politicized is the same thing no ntumdu kulinga kerere akiwa wote buyu kaliojo atenjwa inandi bau bakuga batikuumba wo kuumba paitengo kitu together that's the message I can give to them ya lakini koteaje ukarokiwa ga economic kaliojo wa tiumba wo umba ri nengana solution I think that's the best way to makotha tukiara ya manto ja kukuria economy yetu Kenya kainyemeru yes now mbere tuta makesi ya semero inkwenda twalelia Kenya economy emero re kari mwankathai indronde contractors investors then account mwanya mwati account emero wake kaba struggle bamoi bayo betreba bayeta bayo kelonde ne banks na as per yesterday thirikari account ironekana chini randu ya 161 billion ire pending bills iritire mwankathai thirikari ya governor Kawira Mwangaza inkona still kinyama na usukumo ni contractors bara na entrepreneurs bagiwa itu kwenda kurua marandu yetu era ya twikileki the former regime so mwankathai maybe thirikari imubanga yuko batu kwethire ika kendo tira at least thirikari county ni kuomba kuria marandu in time na tukayabana na thina iche pending bills kendo tira devolution ya ile kendo ukire mwananchi wa kawaida roe mashinani but as we speak mwananchi wa kawaida roe mashinani na investor ka struggle kinya kuria bills yawe na haritire thirikari ngwe actually mutembei au nuko na challenge na ndio mwinya victim wa mancho kugira in different sectors mostly national level kedira thirikari yetu kewe itangoja corporate kaja company ya binafsi Kenya iri kuraja mono nontu bwana mutemberere a mwana umwethi kana mwana biashara ro kwambia na ndeta ite contract na thirikari nene kanya thirikari ya county utuko nenga watenda mbuge milioni 5 mtura nenda kuambiria biashara yewe ete bank kana financial institutions etaju kiembesha ekerekeri project area project under the county government ka national government lakini utuke na ndi mbugara nenkeri terms anenki overdraft mbuge 3 month beshira nenkeri capital gota kuitangugera na 3 month rena ina interest ya echiayo chia kuruka 3 months iga turn to the normal loan
ikambia niko chanjwa full amount cha loan. Lakini ontegana nandi mtoli tire ngugi chiawe na service na ngila kila kitu na hand over the project ambia nandi utagwetagia irando. Okay, kire county government. In the process irando riria ya kuriwe with that 3 months ndiko ge pending bills. Ndiko pending bills loan lokwa machua kire bank. So nandi mwana biashara wa kidogo nyararomba kwaso kidogo ambia nandi gustring kure ambeshi ya ajuketiere iroroni. Thirikari kareta amwe ya mbere leadership ingi kija eja ithirie pending bills iro batena history bone mbu aba bari wana siasa bara banenkanera ngugi saindire ngi bill change ko kando bambania no jongi. So bategera mono nya account imwe then evolution ya mbere the first time ogeta ithirie pending bills iro ku mwaka 2013 to 2017 ile kuitariwa leadership ingi kwa 2022 uthebana pending bill ona ile ya first time itariwa totonya na kipindi keke ithatu. So ngavana ona barabara kuna bo patena history ya the first regime na second regime pending bills irio. So yo kona muno eba mutembe no ari kwambiria gweta bwega njeku no ari kwambia waka kinyakarwa gaka ng'ombe wika ngoli nguku cia kwote wambia kuona re mwinyi kija igikua impara. Okay, ego no ari kwambia withia ngari njega wambia kuona ndu kama igene. Ego no ari kwambia gwaka kanyomba kaku wambia kuona ndi kinya na ere nyombe nguku because you are being crippled down. So mpomba kuwa ocho wana Mutembei. Uni imbije baraba ingi badaba kitetengo giki national government kana county government no ana beto ba Kenya. Yeah. Na especially thija Meru no anto beto ba Meru ba kitetengo gi. Kinya anto bara bare wa igachoka kwa to Meru. Kira anto beto ba Meru. So mpomba kuwa oni priority rereo. Kinya beto na kuita mantira yange jaro ito beto ge pending bills. Nisku mo wikari ijeti kadi ke national level treasury. Pendo wakigena kiao ya kula pending bills nire woiji pass to that then tuchoke na nito ambira another fresh na new leadership nito kombo kuri economy yetu nito komba gukiria kinya entrepreneur baba iku youth na women na disability barabo nenko ngwichi arakaraka na bombo chukiria. So this problem is across Kenya temero ageti daraka dithi tembu ikenya mzima na nkwere mono even afadhali even counties aro utokethero ambuka ofisine kwa mtu baba kwa randia kidogo ukwero wantura chino bukana project itobo bugetekaniria kona yenyewe kwembe cia kwirio mostly ki national level you work with the people you don't know. So that no itirengo ikisumu na umethemero na national government ugo rito ke be process rino orene te pending to the report from Nairobi you just keep quiet, there is no hope hope. So kaba no county government oro gotonya office no karani antoba within your back process ikali another ni national government don't know anyone. So I think this is a problem across. Lakini ngwetekia oni orantege tena ndikije shebure kuda iji no ngwetekia ke county chionde kutinga bana ole kuda ai okendo itangugura first governor aiterengogi akendo itambeta na atenda kuitangura second governor balitire. So inkuona banga bana bari kuda iji no kunyameria bakori bakwa very independent nyoku ngavana tabe aragie jegoro kinde bya nayo nuku araria ari independent ategwa timu yote na kwaria uma things manto yakali okagimero county government yetu Excellence Governor Kawira Mwangaza ataragia manto akithaga aragia manto werone. So inkumanisha kinya gwetu ingwetekia guti contractor mbuga thazi igitara Kawira Mwangaza okaya kuitangugi aithirikandi. Governor Kawira Mwangaza kethero iji kethi njira kuinja budget yereo uitangugi eku no ro mbecha chiaku. I think that's what impundegete nkona mitre ya Governor Kawira Mwangaza igwe kana ntono kuona every province akona komimbie kwenda wewe ngwa. Timu tokara ofisine kate mutongero kara ofisine atumanaga no pending bills nyingi muno process ni ereta thina takitha ira mutongeria ga take initiative utokena ko minyimbi kwendera thaire kuthithwa awarding site breaking ground mantu ya kwambira ground zo sada kila kitu implementation project na handing over mutongerio gutiki ntumbo mwaeria kutwekana kumenya atikumenya imbie kwenda kila process project. So kero nimero county ngotaya nkona togetira au pending bill jia this year kazi jia this regime ya Madam Nkavana Kawira Mwangaza tukiara kintu tofauti ukompeta na these other regime. Fair enough. Now back Christiasa Simero so far mchemo ndio governor na leadership ya county assembly na the national MPs baraba tongeretu ni mutunga na Senator Kaduri Muronge you kari yoboteka today but because nantoba maromba raya renya stadium yuteruyo etaroyo bwana kabodi nwetherete we so close kirithi kare governor Kawira Mwangaza, right? Yes. Maybe peace mission yere ekinyako na
au ikinyite kwina hope ya ngwataniro bwana Mutembei rimwe nwije gutirio Mheshimiwa Ngavana Kawira Mwangaza au gate kwenda thiri. Ngavana Kawira Mwangaza kuma day one atwirite akiugaga thiri kila wakati, na kinya MC betu ni MC bega muno for sure, na kinyanja itiagaga mwana umwe kana bari kwira bangi hapana naro tugeta kanisa nyathobora Kristo njere koro moiga gwakiona nteta kanisa korongo mba kunya ni nteta kanisa ndo uga kwa nteta kanisa so MC betu teuga bonde kabe na problem bamba kwa bano mabare badatu pekea na India tofauti nora bangi bene okitia ba kiendi eji lakini teuga badore ngavana kabe na ndo na ngavana kaba tena vile na ngavana hapana misunderstanding kidogo yora mbugo umwe wao kana bari kabadatu bakalende bona bua pendekezo yetu tukathithia oju tukeranga bano tugite oju no kubwe kwana ku arrangement kama manifesto ngavana ite ku arain nora mbugo MC bakupendekeza so tia uga MC kaba initially bagwete the naba ugabe tete ku kwambiria ndo hapana misunderstanding ya maybe communication gitu kidogo na inko gurua mono ntinkuona nandi all leaders ba Meru County ni ive bao Meru County iba kwenda Meru atongere baba bakyara ya rugemo nonto bona Mutembei kinya kwa tuya gutena thiri Meru kinya rwale rutu kwa studio na arweji ometo toinya ntobo tothikira ndaki kuona thiri mtu itango gichiawe na kemenya kiranga igwa TV na naro ka toga baite TV na kwaria mantu ya gwiti mbere tokathikiro tego tikathacho twete kwaria mantu ya tebui kwaria mantu ya tebui uti mtu gatothikiro mtu mwe ndo bobwega so nipo bakuwa atri bwana Mutembei Ngavana Kawira Mwangaza kuma kitambo na executive ka leadership wewe gutirio arara akiwa gate kwenda thiri rukiri ithiri thamugwanje ithiri no goro ithiri na Mwangaza ino ntunandi antubairi baikucha na kidogo batatu akademe thene netaka uga hapana wete teremka kidogo atuthikanire tha ino ntunai kwa deputy president egategati kama antujaja ni nchokerie MC katho montu ibo thikira deputy president nchokerie katho mono timu ya Ngavana ibo thikira deputy president bakarende guru nengutiga bakoma na mpumino ntu kira Ngavana ugire kya kagita no kya geka methene kitegero in different way MC na bokira bakuigyo bakwanda giko methene kitegero in different way from there by into consensus boni mbiro akikira mbije na tiambari tena mtu yote lakini mbije ulitenguge bwa Ngavana Kawira Mwangaza kutra kenda kuna watho kenda kwiria ntu buma kinya deputy kuna president watho ate bana kapori kinya kuna watho bo imbije buruburu gutibono ntu akeja kuna watho kana otikana gweta kinyume kimantu yajaryo rojo kana ukikantu kuingia in future ona tu visine mantu yake yako mucho bandaye for instance otega national IG tayo rigwa Matiangi okaigwa Kibicho okaigwa nani baraba ithirikane yari baya keba go gasheria kaunitwe kidogo that time dai batena option kaba kathinga tu mantu jara lakini riba itire mantu yao the right way bageka katiba methene bagwetwa litrojo kulia na sheria na yene uteka mugwata so the same way Ngavana Kawira Mwangaza akuga akwa ni beyond bila kuona tukathithi ende methende within the law no ntovisi ende o temporary rojo ntio no ntonaru eja kathithia mantu ya tebu Ngavana yake ja next time kathikani ikeja ya thingatira mitaratora etake konetio Kawira Mwangaza no gatware yabo kabori no nta kidogo kane answer no nta kidogo yes Gavana runa watho ate na kuthia katiba kauna watho ate ntirenda kuuna watho ate bwa mbere nwijinya gwengwa ishirere omono imantu ja ward fat yeah na ugire mono moni that kagita kauga ni ward fund nkanira lakini re wathone na ugete buthithie sheria yenu ka buthithie draft yenu buye to amendi sheria ward fund munenge bo manage nakuona na rueje kinyantegete kinews chenu igwatuiga contentious issue kaintu kira kiro mono kina tathina imantu ja ward fund nukuigua we aruga kiri budget irerio ne apendekezetwe 10 million ilorekiri ward fund yeah sure na ugeu akayajana na natangaza tawaze ugerio MC ombe agire mbeche chiao nyoke aona agirie chiao na nibendete kwitha ngwiboya na wandingini kwitha kwiboya ende na rueji rorero kwarirwa
kuringana na news chenu ndonie ki report benu baugire MC barenda million 25 ngavana ugaonire no mbongeri kinye 15 ndale kuringana na report yente ambali ta report ere methenen so kotiga ngavana nakuwa nkanya na 15 alafu MC barenda 25 na yune tugwitikanirwa then it shows thina irere otha IG ni manthijai ja One Fund neryo lakini kiri oni na ngavana janite mwerekano bwega muno ariuga gutiaregeto ya One Fund kuri mbeca ijitagwa jia One Development Fund kya gwita kiri every ward level gukurukia ki department ketha buga burenda million 15 ende bote karende gorobugi atiri barabara ere ni 3 oyore tira kiwa million jia ambassador ni 3 ingi ni 3 totoni MCA utethinga tena department potengo tunga na department ethane barabara ila bogere make sure barabara eje kiri budgetine bokuita na mashinani boingwa etho ngabane thikite jauri ina na yuko na thina na MCA no ariuga atekwa na mbeca kiro mukono jwawe ini mingi na thina that so kaborio on that ground yeah. Mama na wete atibed law kunankanira One Fund right yes but now it seems yeah kama mama maybe tikiri pressure amwa ontuiba wete One Fund wacha niwapatie mama nukona ya kagavana usukuma konene muno kende tikire membi mantwera yangu atabangite kubwithike thirikari ewe actually bwana Mutembei mama gutaugite atia yana One Fund kinya iga campaign yawe awete tishiriene na ugite me tishiriene yeah no of course tishiriene kuri tofauti ri bwana Mutembei kuri tofauti kuuga kuuga nkadenkera One Fund kiri through department ba trete ino sheria kuuga na kuna tofauti ye kuuga na niko kya kigina kambe kira account na thona One Fund boba nenji kigina kiu director wa bukwenda yigete sheriene you get the point so mama ora kuwa augire atiri thirikari yewe kethi million 25 bukugira ka million thate kanekana aka make sure department jia chiawe iri kutango imbe uzu want jikuo to that amount jeto ya that level na bu accountability mu oversight yeni wakuwa that openness ni akwenda lakini omugambo yoju kuja joreja ali ntengero kina yakwa onimbe tenkare dona nto bakwa ndi linda MC wakwa bugimbe kwenda so MCs kuringana na we MCs kaba ku demand bongwa maybe unenkero chike ku authority cho uitana jongo uwe kiro kwenda uthia proposal chia kuna ndo yiyo kwenda that lakini kuringana nayo na kuringana na executive ure kuuga isani kigina kirio to yeke department within your area allocate project participate like any other person kurana public participation imbiri MCA wao ndio etana team na ntobawe bawo ndio abalindi peta ki public participation chionde bawo na ndeba tu financial year turenda kina na kwera woma kinya kwena kuringa na sheria MCA kana ogwa kana ene linda no andike memorandum yangitokira kwanda kithithua into biondi bila kona bitho wodi newe akamata memorandum wewe akaiketha ni wand ukiobise wand administrator ka sub county administrator kana ikikinya kire executive directory MC atirigiritwe akenda represent the bar no andike memorandum into bia binye bikinya million 50 aikira ngavana amore nyante kona million 25 ndenda ni ndirie ya kwa 50 na ndenda uju no program ukakala bwete kanija doors are open for so many things Mutembei so rimwe mantuja mwe no tukale tukiaragia mono lakini watu iga tutunge solution number 2 bwana Mutembei turikia guo yeah mbetekitie wandi chonde jameru tenganene fact na theni tenganene so oni ndi leader oirie kwamba tetogita mpate tengita kakarande una timu yakwa nkamya wandi yakwa ntura chako chonde ulitobwa thina chako bonganatia ngakamatabu ngeta nkanenkana memorandum yakwa kiri executive ije from there nkarobe through departmental ya agriculture nkarobe kuri na mahitaji yako jara to yantu bako ya barabara ou ya sibitari ou ya skuru isi ndio ou then kamera ndi oni iwekira thirikari pressure at least merandi yantu bako ekamirike no kona end of the day bwana Mutembei emsuro geta that route no area weka idhuru into bila bingi nkurukio karaki ngwa ngukapera million 50 ka 20 I think that's my advice. Yes. No, indirare asalesio, dhurandira mutume oro kire mubango yoro kire ao.
araure thina nene itumite kuthira kutina ngwatano between MCAs governor ni mamo ithirite akiumiru twiro na ni mamo ti kwenda kwa locate base hii ura MCAs ba kwethia atia bakwenda na uwa mamari incompetence na ibo biatumite kinya aikwa senate no tubo impeachment irerareo uwe ya mutongeria nwithirite ukiona thirikari munya nwithirite ukiona thirikari governor Kiraitu Murungi na thai kwina thirikari mama. Do you believe ki mantu ya yonthe kuria kwatendera kwantu kwithatu cha last week in governor na maybe kuringana na Salesi, do you agree governor na ati kumba utongeria mero no thineri bwana Mutembei rimwe mantu ja moja ria arua ukauga tu koja na nkere matutu thikire, but from there the fact is there one thing Ameru bokero ukiri mapema sana bawakire barodha barombeta kura baenda gushwa mtu competent obatongeria nkurukia ntu ngirimana jairi bokira mapema baringa kawera kura gavana Kawira Mwangaza mapema kanto bonde bali dipate Kawira ni competent, so antobera watu bakara medene benya chai bokira na migambo yao batumba gutani kirantu ngurugie ngirimana jairi barabo ugire gavana one competent antobera batatu benya chai peya bwana ndi gavana wetu ni incompetent nibo ni abaide panata dijao na timu yuga gavana ti incompetent peta process chionde bamwe betu maratati bero tuniyenga thitaki buturetere iba unirie kathita nyamutonga jo tawete ba uninya mutonga bete nya thuchi ta ruthira roje ba unia thuchi ba ikia maratati mwankako senate saite tetekera yo na ntoba to bana bakalinde guru ba thithia mantu jata bate wareo batumba tani mantu yara Ameru bongo ba ugete muntu kamutongerio no gufa kutongeria, so ndwaringi kwa rwaja ujo hii siasa tuniga tuikia person interest chanto iwi ntikwenda ko moni person interest ntije muntu raka im inspector atongeria bange monana na chore bakwa batemba kuga tafadhali katute gutura na hera ire nyuma mutongeria kiario kana nontu ugo tikona muntu binafsi nontu mbua bona nkuje ntere ingi wikira mantu yange atibui bwana Mutembei kagita kamwe bitienge mbueta kwa bitienge na mwitone yeta ethira mutunda jona matunda ja bui mono niyo nayo design yayo kende to matunda yara keringa mutujuria kenda juni na matunda ja gwerea nande igwiskas ke juringa watika matunda yatiragwa ne kuwa murimo etomba kwenderea egiro tinya matunda yayo yatena murio chatigundi takire yo juringaga ekoni jo kugundi no kuona lakini onto kuringa jo jagara makugwerea ugaya tigete aya tigundi nande bamwe betu ni bakari beta mantu yaba kwenda otiga tu yatu kinyana jo kari bakambrandi anto bangi mantu yatibui. Wow. So to me mpomba kuwa atiri na mpomba kuwa mumero atiri kote we kagita kange banenkerike wake mutongeria uyo umene this time ria gavana Kawira Mwangaza bena ndepete mutuma. Fair enough. Yeah. Kile mtambo wa Facebook mtu wetu James Murray aliwa MC wapewe 15 million. Mama akona maendeleo mazuri tena sana, sio mwizi, hiyo pesa ingine afanyie watu nayo kazi. Moses Eriuki Arua Kaborio Moria shinde ya Meru ni governor, actions don't show peace. Okay. James Murray mchogelea kwa wacha mahali sijaelewa but kwa remanto ya wokolea kuma place momo ankerenge. So do you feel kulingana na Moses Eriuki do you agree it mamate kuona ni ya goodwill ya peace tena Meru? Ankorie bwana Mutembei. Yeah. Peace mbio tero kuthia mantu ja mekiranto. Yeah. Thai na rweje gavana Kawira uturithi makenda antu abonywa bogwirwa yote peace ukatha gutena roje nturene antu tabarwa nturene ire takiwotikana na oreta gintu kina enjoy nturene no peace, so ntikwere antu bare arasandi peace bio lakini kiranka Kawira atiri Meru ekinyita thai ikethwe na siasa at the same time na maendeleo, so gavana Kawira Mwangaza atakwenda ulinga siasa alitangira round butho wana siasa utorithia imaendeleo gwete ikitie no nonto baingi beta kwaria ke baka umanto baba batia batena solution
taki gutendo ngavana Kawira Mwangaza gwita atitite etatiga gintu antu bogoruikio ino peace bere meko dana antu bakawainda antu bere batatu batrama ko rano yo jangi lakini antu bage bakabatena peace nyoga ke kantu bere batatu bana ba choga peace yetebua so kiru nyanko no murateri peace ere mero ngavana Kawira Mwangaza na peace ne atongeria batatu bana batano bocho wa mondarity ya kulita ngugi na antu bakiara na iria utumba kwa gutena peace okay so kire oni na notion hiyo kwenda kuletwa ati ngavana Kawira atena peace inkwenda itoburo ndo atena peace kwa bibi onde kwa bikenda ati lo agita kuthikira atongeria bangi anakaa chini na weka kandi ya methene no thikira mutongeria wonde na nkwira bona Mutembei tegera na arueji ni atongeria banga na bagwito ithani shiki na ngavana Kawira Mwangaza ito to that but bre kaburu mbere twaknya crean shikwe kubwithwa yes last week Yes. SG kana mwandiki munene wa kiama kia bas yes Mugambi Manyara nyuma ya Ruth Kananu kuonekana na handshake na mama ewito okethia mama governor ofisine na address turn warning Yes. araua governor I mean MCs bonde barabara nominate na kiama yeah kia bas bakonekana kwe na governor Kawira na aua akwithira iba uchibo sana iba kwenda weta king governor ibonekane kinyantu kwimwe bakinya chainwe then whatever will follow maybe ikwenda kuona ni no bengo kia amenekera kia bas yeah na rikana muikia motion you kuimpeach governor no kiama kia bas minority whip yes DMK no kuma Bogeta West do you feel the name mero ikiorinko poskio do you feel the name mero maybe kuna external forces chio kendo tira maybe governor atikumba kuruta ngwewe kuringana na manifesto rana kere ya mero Mutembei mbere ma nuije bia mabire leadership yao na bia makoro betha betikitie bena ibetha bena byros chiao na secretary general kia makia bas ena right yawe kuthwa gitongeria kia makuru na ora katiba ye kuga so ndiko na makosa oni akiwa ka whip out members baraba gwita against the party resolution chiao lakini nakuru tero rungi kuna right na jia mtu kivyombe kivyake moshimo baraba gwita baito on their own batuta bete kwaririria kwari ba presented in party na kulingana na right jia mtu ya katiba utuba kurigiria mtu wewe ngwa decision yako kwenda ku make no ntoka thoki oimu ingara right chiawe so kirezi mwa gwita bonde gwita gukevia ngavana kana kwa ngavana i right jia kigiombe ni kurukitie buruki kinya mantu ja resolution ja bia makana whatever eito for no ngaba bagwita bete ko present party ira bari bati authorized to do that lakini mutongere onda gwita gukethia mutongeri ongi utio buru kiama kiomba kuomba ogwe batia batu Mugambi na kurea na yewa ruwa ukia kuthira iba ufilo abu bawati kuona governor ibonekane pakarindinya pakinya chai kuonekana ri metho jara ya kuona mtu etero ofisine yanga wara mukethia no ja kuona mtu rongete te kunywa chai so as long as mheshimiwa netreo na governor na thia na handshake kinya mona rengia ya tano bakiria baginyaga the fact remain no ni governor na ibi right yewe no kwenda kuga lakini nyangwa na secretary general en right yewe nawe ya kuthithira kenda kiama kiawe kiama menya bona Mutembei gikarija ogwen dressing kundieku urokenda kuma rukiri wikirite no kuma wikirite kunya kyo kiama ora bakenda Quran kiama kiao nikyo thagita te bakarani lakini uni nte kuona kwina thina kira tongera bako thabetete kwaria wali na tongera barage bathuri no ntukethirwa ri turiwa tongeri baranirie eni thina ri ku mutongera fulani etha kwa na mutongeri ongi na nitukwenda so it shows that ikwania ko bate kwenda twarania thiba kwaria bate kwa twaraniria lakini buruga atongeri ba yama bakite atia baranirie lakini mutongera fulani eta onekana kwa na mutongeri ongi wote na uya makosa then what is right so nimpomba kwira MC beto atiri mbere ema umenyo uthuri uri mheshimiwa kivyako area ko president bako bote thuri buri team kwa tuga conscious ekuri kura nto bako barenda mbitenkale mutongera fulani tafadhali itawale mutongera fulani uri mpombo bera na no kwa national level kinya Jubilee onda ture Jubilee
na naroba itena kiama kia Jubilee, lakini uko na team party leadership na leaders bora bali kupa thuri ipo metakia mene risoi ya kiama beta kiama beta ndetorogia Kenya Kwanza muno mtu kigiombe kivya kino to interest chai chanto bai mashinani for instant Southiment bume Southiment na ndi mheshimiwa kwa kara opposition ri Dr. Shadrack Mwiti ora wendi na ntu muno na no maendeleo hauka no maendeleo na no maendeleo uma maendeleo jo atura kwira ntu manifesto ya maendeleo ara gwita the other side gwita kwa na the current leadership na tukaithio barabara chetu itwira tuthienite mianka na mianka no ntona kwe barabara je peninya thirikari eriku beje baronchi barabara keni kiandege mara mitungu kanyakine mwito kiama kithakana mitungu yeta ya ronchwa president eja aiye kila kitu na tathithua kuma 2013 monka na rueje lakini arueje na ndi nonto new leadership ekweja na MP na kwa na mandhari ya karikika akare no opposition akiura thirikari na athuri ni antu bawe jawai mheshimiwa as a person etagire maendeleo alafu akaena ale weto kuthithia handshake na the current leadership so unimpo bakura heshimiwa betu tafadhali bakone MP betu jakabariti muno bakwa ninte kondokara na maandamano ndenda guthoe Kenya Kwanza kiari tana to batonkugi kinya MC betu especially baba thuri na kura mtu nategere nindi je yewe amenye mutongeri orore gitino mba kuwa yes erieku atuthie kina ki ingava na Kawira Mwangaza bena mutuma the DG yes kabori ndendo choke kiure kina jira enkwe yenda twetake mantu ankethire tukona Meru gikunda kimathi ariwa pieces must by all means na alafu Minister Vumwisha kawa Senate waliona governor anastahili kwenda home but Ruto ndiye alimsaidia governor kasi Ruto sahi mama angekuwa kwake nyumbani no wetikandiria na Minister ne president otetherie the governor mbere mama nisibwa no ntibwa kiure ki maoni jawe mtu ana right ya maoni jawe lakini tegwetikia Minister korwa na president Ruto utoba kalinde oro nawe amwe ningo tethia governor Kawira Mwangaza so aje maoni jana kwa ikia tuje maoni jawe no ntobere mate spokesperson wa Ruto the president na tukona process yetire yonde mtu rescue kana oro tumire Kawira otika umabo guthingatirwa mbere mi murungu number 2 Ameru baba arungamia na baba muringite kura ko gute muntu unge uga atinari na njare nene mono kurukie inye murungu ya ko ingi siasa na ingwetikia Kawira Mwangaza ka the right chosen leader wa Meru County fair enough no atu yakire nkethira tukuona yes few weeks kana almost 2 weeks ago ituonete majority former majority leader Victor Kareithi ituonete former MCA Boget East Muri Karenga Kireria ituonete former chief of staff Gideon Kimathi na yesterday muntu uroretire ukethia mama unexpected the first county secretary wa Meru Kimathi Munde na Kimathi Munde ni muthiati munene muno wa former CS Peter Munya nkethitio ndeto kuona dene Meru mheshimiwa Kaborio nitia goodwill kana isia personal interest kire governor kiure ki ige kioro muno kire oni gitiomi ikioro muno number 1 atongeria babo onde beta ukethia governor na atongeria ba Meru tema bena right yao kwa associate na leadership ya Meru kana kimutongira bakwa no gufa ki that time ya leadership mbere mamba chokeria nkatho nontu bakuthwa governor Kawira Mwangaza na abonirie muongozo na mwerekeo lakini for a long time patona sign yu ekaliu isasawa lakini at the long run bona yenyewe it is true Governor Kawira Mwangaza at this time no kufa leadership ya Meru County kiribo patite makosa mea kuigitaka kinyambere mamtu akamba ku meditate ka wichokera go karandi go gatega ukajuria ukanraise mantu ya maingi mono na barateka time na amba chokeria nkatho ntu bakuya giti mama na guti mutonge ndigo ni akija na demand bonde bagwita kinyama former MCA muchoro kwa mheshimiwa Karenga kutonda igwa akija na demand agwa ngweta ki mama ntu ndenda kinaki former chief of staff mheshimiwa Kimathi my friend urotwere mutongerio kwa wako kutonda igwa akiwa mbiyete nonto wa demand ene neji itonete Victor Kareithi muchoro kwa for long time utio buruburu ndegwa kiona ntu naenda ali majority leader
na ndikambite nontu kwi gintu ndagitagana getukita na ugwe apana bonde ndiko bariwa bete nontu bwa the interest ya gwitithia Meru mbere be support Madam Governor Kawira Mwangaza ko kiri oni bwana Mutembei mpomba kuga iyo nio kintu kira turendaga nikyo kirantu bauga atongire bonde baitangu bara nikyo twarujara mono kinya public participation githithua ira ya sponsor to mono na mbechi nyingi sana kendi ya successful jinga Governor Kawira Mwangaza after you feel mea gwatuika nandi atongeri baranirie twigitono Governor Kawira Mwangaza tu saidie ngeuga twigito public participation to chwe signature nontu Governor Kawira Mwangaza atikwarania naye na atongeria bangi lakini manzo yajo set through mbuga atongeria baba ingi uno bakande bona hapana Kawira Mwangaza mirango ni ruguri ora kuga uma nenyewe utwendero na akigino utwendere iwagi press akiwa ndeta ndari ya murango ja Governor Kawira kajwa deputy mutuma jora kurugurwa utwendere igwa na ingiri ome ata moja bonde Kawira Mwangaza na rere mutuma kaoroka mwantu temero aki even away from Meru nengutikia togeto u kinyandu ali kwenda ja methene tha igendrete actually sign yo kuonereria kinya yo ja methe utemandu jare mete ikagira tukata kinya ja implemented former county secretary Kimathia Munde is a great man, is a my good friend na kire oni watuika kinya kuri gintu mba kuofa Meru ambetenya guserve kire bwe ya county secretary before nete ki national advisor office ya governor ya CS Munya in agriculture ki national level so imbri ni muira tumba kuwa Meru tu na chio ki leadership so atuka kuri gintu akuona omba kuja omba kuofa kithirikari Governor Kawira Mwangaza na Kawira Mwangaza watika na kwe service ya kwenda kirewe ya mutetheria tumba witia Meru mbere I'm very happy nongwirwa mono nonto ninko na tongire bonde batonya ki system Meru yetu mba gukira economy mba gwitia nonto aibo na Mutembei kwa tutambirie nkuja niji department jetu jote ka ministry chonde kubijira jera na bwega tudo chief officer bonde batonyire officine director bonde batonyire to inganga casuals bara kontra je diri chonde je renewed nonto bonde no Meru na otikari Governor Kairi nyari kiraki amena ro mbetete aja ro mbetene msio kwa ora mbetete ojo nojo kwa tu no balance man to kwa tu tiko tikererero lakini dai nonto mantu mangija tukumba kuendelea nonto bako batongere batari bokinyanira inkoromba murungu muno atongera bonde be baramo mapema twara ni thirikari bwega ama na system jambire kufuru bwega mo as usual so kire oni bwana Mutembei atongeria bondi beje ende thina kikethirwa etha kumutongera okeja ambioreta condition chiawe kandi demand chiawe tikare Kawira Mwangaza itrinde gwika ntoweri methene ba negotiate Kawira demand thirikari Governor Kawira Mwangaza ora mbiji no antomete manifesto wewe na leadership wewe eri gutumikia mwananchi wonde orunyo risabu nyote na thimu nyamulika mwizi ombo kinyira Governor na kinyiro maendeleo now on that ukuwa is a good idea tongere babo on the come on bond support government of the day last week kina wango ya ro siasa indari na MCO karaya wa Thiruyine ya Jafet Kirimi na political analyst Eric Kimathia kuringana na sentiment yo bura especially antobrabo mwiteki the former thirikari retre ministry government retre ya Kiraitu Murungi baru antobabo on the failure na ukaguthi ba failure protect thirikari rareo then mama tebatio ba absorb thirikari we nonto bakamu mess uraba mesere the former chief. Do you agree na sentiments yantoba Bwana Mutembei no tuge mantuye la yaro mono nonto watuika nye ki company je ira na ndi yetu kotika leadership rero ja turi nandi ke kuenika score ja performance ya company down that shows leadership ngikeja kama ngwe keja nenda ku restructure akona ndi wara production mbwede tinye kune ndo etebui ale tongi kidogo kendo kuongera data ya wewe bagwitia kariti yomba gwitia kinya Meru County ya Meru County bogira atiri performance yetu Meru County ni na makindogo ningeto twachinjire twaleta manda Mheshimiwa Governor Kawira Mwangaza a new leadership mbomba kuwa this is the time now for our governor to test new brain ja okwana ndiko na minister omweru kasi si omweru department ya finance that's great ready mtu na beje bangi bena new fresh ideas nonto twambira kuchokera
ura twatwire mberene tukatura ku revive mantu gucokia nyuma ura twatwa tugitaga mbere ngavana wandana kuithia ketite uju akero twithagiona twene yo twagitagona ngavana te kwa twithagiona ngavana kwa twenda kuthithiona atakona ta pa history so kire oni mpomba kuga to them no that take to that dimension bakona enyewe tomba ukara tuithia mantu tu kawaida na mume una nenkere ngavana wetu manditi ingi njeru ama tugunenkera leadership injeru ito leadership ingejeru kabisa thithia structure ingi njeru tukona different area so ninya device yako kibau nomba gwate baru ruteru mbuge ndio kwenda performance do things differently and if you want to do things differently thithi na antu baberu yeah no for gentleman yeah mrega baicho yes mama nedrite ita element mno kiwa mtowe wangita na kireru na nakero kabanza kidogo ate kuoneka sana kiri ngwechi awire direte akiritira Meru but ndonere sandi na umire ringi kiri okolewe it is big and better but itari na wingi bontu ura ndona okolea ina wingi bontu nambi lakini ntonto batati umire sande kiri okolera kiri first ya lead ni governor the first gentleman bwambere bona mutembe anchokerie first gentleman wetu kadho nonto wakonenkara mwakoro peace of mind wankomba ku trespass county onde mzima na mwankadha omba ku leadership na mwa time yu ombo tumike wa Meru batu arume mono to challenge amono ku betu tona bagiokera kidogo twara ko empower ko ba kwa tambaru lakini mheshimiwa Murega is one of a gentleman orampomba kuga na stand tana na brief leadership we mwakoro so congratulations for that nekitu nyankomwera naro today happy Valentine's Day for that great thing you have done na twachoka kiri ruterero wa Korea ile ntiko economy ya mono to that is a personal program ya nja ya mukathe nkavana bena family yewe so mibango rabu karante urombe tipo room kaza family bukaria monomete tagi public domain na kiro Korea ye sandi as a family ibo baina mibango ibo beje target yao kana beneficiary bao mbo batenda kirinde kionde mbo bena director akidivo wa contact ba benda ku benefit non tune kwa ina ngombe na mbo yere ngombe emwe so batumba gwitambua antu mbuga 50 batata ngombe emwe na ibije mtura mbo bete gutethia so kire uni nte kwa kwariria mono wingi bwantu kana mbio bomba kwariria kekire family ere trust isupportira bana nkero kikyo kende kana the last resort nyela bo gweta burantu baba ingi ibao batetheka no bwete burantu egana bwate ntu batatu no bwete burantu bantu baba batatu batetheka so the end of the day undenda kutegera muno no mbicha enjaga ere umerekera ntu baba batethekire na niyo nkuwa nkauga Mheshimiwa Murega first gentleman please program yo Korea ngavana ari busy ndai kutumikia wananchi bange ba account na kina account na weto yande na chore baku no ntu kethro ate okore antu baborombere ba uyibwega na ba maromba yuja kinya mbuga ketinya kya ngavana kya mwakuru kitende onekana so kiri uno ntu idharimo bya umire kwambiria bamba gwakira chabaraba to aba muri nyomba kubarita ndungu na mantira maingi ba athithirie kinya batu thuganiro mbeti kya ngavana actually gaita kunya bateba ngi kwa nyantu ba batainya madam governor nyatare kwa umelep lakini kuona idea mantu jau all that time mbuga idharimo biu beyond that time ibyo tuma guteka kwa matunda bakwa leadership ya family yao so mpomba kora first gentleman regardless any challenges choka kiro Korea tedia mwana roga tedia mwekuru kana anyone in the community that is a calling baingi tutenayo yeah so tokirikiam uta maybe your final remarks first gentleman they take look at a lot of problems right left and center na maybe uno first gentleman mbere kuona kandene Meru after the first governor second governor do you feel nei tarea kinya arume be breeze their fellow man kinywa no whether maybe ena
kaunti fulani kabati kwa kethira kana kiri ki department yo kana kana kiwe ame kundeliver kiri Ameru bora batarire mwekuru wari ngavana ndene county Ameru ya kikiure giki kama no bwana Mutembei nontu issue umirete muno temerwa kikinya county ringi china rendes bare governors kinya bobe na challenge ora itaipt muno ki siasa ya Meru na oni menya atia uko ofisi ya first rent theorio na tukia kuona first gentleman ofisi ya first rent ne batete ku substitute igate that initiative rateka kire ofisi ya nini ya first rate lakini na yetu Meru I think batinya tweme ntwingwa itu tutende ne twingwa nonto shwari tutegete kinyakire leadership watu na other IG kaumo kayo first gentleman yetu umande 1 mwankana arweji no the engine kinya everything ya siasa jia the governor kaina mwangaza as a family then arweji nonto keki kuja methene ugana ndi oni ndi ausenda ja oni mbuga nandi ugo shure kekiji ufai wapo iu nandi personal kile uni officer ata wake ingireo idinganaga who are surrounding you politically but they are politicized differently okay kila kile Omeru isiasa ilio na ncho kile mono first gentleman yetu nkathono ntono kuona mantu ya jonde ja kwambira kuthwa jorongo imukiri murungu atenda gukara ikuja na mantu ya maingi kabagire gukira ukakambia nenkere the process time utekaithie ni kuja Meru noe lakini asho no so the solution no tono yetu na governor and Meru borerua no tonye kenya so solution no twangava no mweru lakini arweje aba mwa bakurerua twethi ne Meru no solution ya Meru fair enough tukirikia parting shot mheshimiwa Kaborio bearing in mind toido kwina musemano ya the final meeting ya kuleta peace ndene Meru so maybe ntomweku kire MCs ntomweku kire governor ntomweku kire members of parliament baraba kidra barika ronne kiuru uyu and even the senator wa Meru kirera kyaku ntomweku arujo onde na mbuga parting shot ijire pambere bwana Mutembei tuna leadership ya MCA MP Wimelep governor na senator na president na ino ntukura iri negotiation kigina kya Meru kyarirwe kigina kya Meru gikarirwa kikya governor kigina kya Meru nonto deputy president represent international na leadership beto bareo ibarire kigina kya governor kireo ibarire kigina kinya kya MP CDF nonto na MP kenda de Meru county ni kwa thai yakaba ko ndabo CDF kuringana na sheria bako na wikira ikinya around 200 something million umele bweto na kigina kiu kya wiki kunya kionthero methene baki ariria ethwa 12 billion jia Meru county pandi baririe more than buka 2 billion cha CDF Meru county ikagawatana ji in every ward MCA ka tete kata nawe kiriki nega CDF wandiewe ojora MP nyango kaanze ukuria ngavanari mbese jia ni ya ward fund ikeja ward nera nyango president atare MP kagena kaumen leb nyakuye ko werune ngatonywa au nyago kabaga ni bona ward jonde kagitatia ikona ko na eno to deputy president yario na Meru every sub county ya Meru na ward chetu cha Meru na jiko na ambio ke national level kalingana ka budget kati wa national level that mbese ucho the bomba ya statement ibugera watu na ndembe chetu cha Meru chonde leadership level yonde mbugi bilioni atukuona bilioni 500 ijike ya Meru amona ya national level chonde twabango na ndiba tutu na mwana inchi tukandirie ko ndio kwanga bambije na ndije ngaba ni kya milioni 15 JMP ikakinya wani ne kwa milioni 10 chemele ikakinya milioni 3 national government bulita bate ko ithika kwa milioni 50 na menya nkemenya ayo nompo kwa bankura ya leadership waliku barara ure lakini tugemea kitu tero mwaki kutuka gena kala kitu kwaliria aki ikaka ngabana kawira na baba ngia tunge bande baraja ucho bonde kutimtu na kina yai kyawe ku ethi bature kwaria mando ja kweka negotiation methene kapeke metha chio apeke leadership yonte methene
kigina kionthe kia Meru kiri kuya mutongire oro ikiarwe methene baada ya ki open na bera Meru uma na nkiri ikia thai statement batete kuthe kuritwo no roko negotiate mantu yare kethi chairman oro gikina kiwe thwa ni ja mheshimiwa Mutunga ethwa no ena agenda nere Meru tutonete mushemano joju kikyo demand je MCA ijo demand je governor ijo demand je MP ijo tukwariria na twarikia ijo solution chietu Ameru ba meno ntumathia kwa rura uria ya batu Ameru yatio kara bondroom ijo umero werune tumimbie kwariru ariku ara uria iu ne ketho na openness tumenye uminya tingo twina ja uju turi Ameru governor uge bwawe MC uge bwawe nontu end of the day bakachokiri batwi tukatumia no kwaria uma taki mantu jagia kwa ro utiko kwa kwenda kwaririrwa na atu ni tukiritura Ameru tweterete na itwene mantu eke ni rwaria rukwaririrwa ndene ya gikaro kiu public tumimbie kuendelea. Wow. Yes. Thank you bwana Kabori na tupo kuona kanya korania na Meru na korania na Kenya rokirorwa ri niguo mutegena tupo kutha wina batu kerobora tuma ntumiri chioka kuthantaro mantumiri ku asante sana tupo kutha wina batu twatanire tuku ya ruyo kiri mubango tene mubango kiri mantu ya nteto chiwethe muna thitha tunketha ndikanya ne kafine simana thira wina tukwembe na happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day kila mtu. Asante sana. Thank you very much.